Dilolostro YouTube channel. La hi le xigodini. Tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela. Hi bombisa ririmi reru. Beef ya xitandi exikarhi ka Tshinya vantshwa na Gagash se yi ya emahlweni. Ta tsundzuka leswaku ri beef leyiwani i ya masikunyana ndzhaku. Tshinya vantshwa na ku teka minkandziyiso ra emutini wa yena a kombisa leswaku ri u endla hi ku rhandza, naswona munhu loko a tshama emutini wa vatswari va yena a nge endli leswi yena a swi endlaka. Se Gagash u le ku hlamuleni ka nkandziyiso lowuwani. A hi voneni nkandziyiso wa Tshinya vantshwa hi tlhela hi vona na nkandziyiso wa Gagash. I nga hlamali i nge swi endli so i nge mbali so tshama muti wa vatswari i swi endla so loko tshama muti wa wena no chila hi tindlela hinkwato ku na munhu a nga ta mi byela ku hey why famba mbala ni fambi ni ya mbala ka mani me ni naked weapon a muti wa mina i nge swi endli swilo leswi va i ri ka n'wina hi tshikeni hi bela hi moya hina hi nga na mimiti ya hina n'wanuna i xitandi babu n'wanuna i muti a nge pfuki Gagash a binya thawula ka vona a hi le ka yena. Mina ni na right ya ku mbala thawula hambi ni pfuka hi BVD hambi ni pfuka ni Leyi hi le ka mina la mimiti ni na two Gagash. Vumundzuku ni ta mi tekela video ni ri ka mina, ta mi tekela video ni ri ka mina, hayi ka mina ka ku loko ni languta background ya ku hi swi twa ku twi nga ku munhu i lo lahleka kumbe wo va deserteni ehenhla ka xitulu xa working group. No, vula ka swa proper ka mina, hayi ka mina ka ku hi le ka hosi mani ka ku thela 100 rand lembe hinkwaro. Ka mina ka ku n'hweti na n'hweti hambana ma 8,000. Hayi loko vo ku n'hweti a wu hakeli nchumu, hakela lembe hinkwaro. Ma ka mina u languta ku hambi endla yini. Hayi munhu a ku ka mina vula ndhawu hakela 100 rand lembe hinkwaro, mara hi le ka mina. Ka mina ka n'hweti ya ku hakela 8,000 ka mina, hayi ka mina u loko hume ya hlambela sabeleni, mara hi le ka mina. Bayiza too much vo n'wina. A mina ka chechisa, mara hi le ka mina ka chechisa. N'wina mara mani n'wina mina pongo mani pongwe eka mina. That's why ni nga tshama ni ku ni vhele ku wow ka mina ka mina ka mati ya chechisa. Swilo swin'wana swo lava miyela kunene, swi lava ku rasa, swin'wana swo lava munhu a va timiyelela kunene. Se vumundzuku ta ku tekela video ya le ka mina, futhi a hi le ka mikwamu, ta ku tekela video ya le kwamu i kota ku vona kwamu. Loko ku kwamu vula yini se ha ku teka case hi a swa ku ka mina loko ni tshame ehenhla ka xitulu xa working group mu since a humesa lembe 100 rand lembe rero. Lulusa nguvu ngoma luluwisa tichomi ta n'weti advice ni kahle kasi mi advice-ana yini loko mi tshamile. Ku komba ka mina ka rent va ri ncini ku hakela ka rental ya 8,000 ya n'hweti na n'hweti. N'wana ta ku hi le ka wena wo rent va ti lavela mali joni, va zi va lava swo tala. Ndhawu ya ku yi nga humesi yi nga ri na mali exikarhi hi le Thembisa, leyi ya ka yi nga humesi mali ya ku humesa mali hi ya ka Mampela. Vutomi mali loko nga humesi mali swi vula ku loko hanyini fanele ku ya humesa mali, fambiselana na mali, vutomi byi fambiselana na mali. So n'wana ta ku hayi wo renta ku renta ka swivula kasi ni renta a ni na ku tlela na hinkwenu hi lava vurhongo hinkwenu. Difference yi va ku loko ku ri wa ku afford ndhawu swa ku hi na ndhawu kumbe a wu na ndhawu, okay hi leyi mhaka yikulu i ku hi lava ku tlela. Sweswi i faka nhundzu ya wena i va na TV loko ku ri na TV, i va na masofa loko ku ri na masofa. So leswi swo tala swa ku ho renta swi va swi kha swi huma kwihi. Loko ku ri ku a wu renti difference yi va kwihi.